O tua mau Fifita ia Fiona. Malo e. Kui ave lava e mau kumu mau Fifita ia Fiona. Malo. Mau ilo ko mau kumu mau Fifita ia mau whakahiki ki o tua. Ia. Mau hiki koe ke maarunga ka ke tō wake ki mau tōki. Ia. Mau whakamaroa eiki ko ia ko hakakai o nau i he lotolotoma a Fiona. Ko whinangaro ia a Fiona. Ke mau nofo i o lotolotoma. Mai tāpe kina mai ho kakai eiki mo siasi e pompong e viako ni isa. I hanga i o toa whatoka lere e mea kotoa pei o maungahi o toa ko ike hoko mai e kolofolofola e aho ko ini o tupu afa e maungahi o koe mau lotu e mo mau whawhetaki ke langan ia e Fiona ia Sisu Christ o whaamo ui Amen. Lagi mo mea lalo ko mahono ua e tau programa e honiko e Tanaki tau Vahe-hongofulu ki vesi peo ku tō mai ke whakalotolahe aki kautolu i e Vahe-hongofulu fuaki e manake tau whai ko ulakua ko rini tō wahe hiwa vesi o no ko ere ana whae Paula ki ko rini tō ko ne whakalotolahe ki ko rini tō vesi o no pehe e Paula ka ke manatu ko ia ku whakaisi e ne whakaisi i fōke ne utu mai ka koia ku whakailahe ne whakaheka e whakailahe ne utu mai. Kui ko sina tau lawe ki Filipai. Hanga e Paula whakahiki-hiki a Filipai he ukosi. O hika ilo e Paula whaki uwhai e Filipai. Ahoni ne whakamanatu me aia ki siasi ko lini tō. Hanga e Paula hike whai vesi o pe manatu pa ne komai. Ko ne uhinga ko ne whakamanatu ki ko lini tō. Kui kosi ko ne whakahiki-hiki i a Filipai, ahoni ko ne hanga whakamanatu ki Korini tō. Mahino mai ko Korini tō ko ni mamau as. Ko ni mamau. Ahoni ko ahoi e tuku mo ui. Ahoni ko ahoi a taria ka Vahe-hongofulu. Filipo ko fesi as uke iai. Ko uke Filipai ko ui Korini tō. Ko whakalotolahi au whai e apostolo matauto. Ka ke manatu ko ia whakaisi e ne utu mai. Ko ia whakailahi e ne tō, ko ia whakailahi ne utu mai. O ku fulahi au pito, a kakai no tala mai utari a sisu, kakai tau pehe, ko kakai mo ingalo moni. Kakai mo ingalo moni he mo ui. Ko kakai Taria sisu. Hata whakatu ane mea ka koe pa mo whitau lake he ala tongi ke whaki ha mea ki ai ngalo whaki ena whai mai te watako ia. Ta tau tofu peeni mo erea mai Paula ki Korinto. Hanga e Paula tala mai whamanatu ki Korinto na iai ene whaki ki mua ki Korinto. Pako ui e whamanatu e Paula ki Korinto ke nau manatu na ula ki whaki mai o tuaki Korinto. O fulahi au pito a mea ka mui ngau. E rotu. Fulahi au pito. O totonu, mo ki taua ke taha manatu. Koe ngau e uke mau, koe o atu he o tua. Koe ngau e uke mau, koe o atu he o tua. O uke whauri ore ha fulori. O ke tuki wha o ha whare. Te kuke heke ha. O hapare e mia koe koe o atu he o tua. O te mui ngau. Amen. O te mui ngau. Amen. Whamanatu ma e Paulo. O ia whakaisi ni whae. O ia e whiafko ni ka maa Kristiane. Koe whamanatu mai e Paulo ka tau toro. Koe tama koe Vahe-hongofulu koe tama e o tua. Ompe mua ki Vahe-hongofulu. Ki Vahe-hongofulu e taha. Ompe mua e maaku. Tua Vahe-hongofulu e hiwa maau. Kei mo ingalo peko. Kei mo ingalo pea. Ko iai ka maa Kristiane e whiafko ni. Mea mai o whaka o Vahe-hongofulu. Pai tā pekina ki tato he eki. Ke tau mo ui, ma upeo manatu, na iai tako tanga na waka whaki mai na au. Ke tau lotua, ma whawhetaki a Fiona. E whaki kafa na ke whai a sione vai tolu e staha no. Na ofa pehea o tuaki maamani. Na ne whaki ono au. Eki koe mea ia ke mau pore ai. Mea ia ke mau whaki ai. Koe mea ia eki ke mau
Ni maho moai. He mau ilo. Na ia toko taha na wak fuaki maki mau. Ko mau rotu ia he fiaf koni e kaunga karis o tua ke tabaki na mai e kaunga karistiani ko tope. Amanake na ufai ha fuaki a koni. Ke lang ia ya fiona. Jesus Christ ko mau fa mo ui. Amen.